Yesaya Uganda so amakuru agagwaho nigoreka ngo Vincent Segawa kandi uguno mweshongozo wakutere cyeshongoro cyamane cya Balemedwa Okwekolera abasa kuba yafa kurugirira ryo go muhandi cyo bakwita Sean Musa kandi muhandi cya breeze.co.ug yagira ati amakuru agataka hamigwe ubwo Balemedwa Okwekolera atwira buzire kandi tudengwa asa kuba yafa so ngagira ngo abimukwano mwe n'abanywani be batuye mu muronda nkabata kubasa kumanya hari umugazo warugire yaje ati ubwo mukazi bakamukwata kandi bamwiha anankaye orphanage nigashi aho yabire nakwasagagize ibintu byo kureberera abana kandi bamukwata we n'abana bakama 50 babatwara ari mbuya barracks was taking care of abo yabe nareberera so bajya ngo bayo bamukomira mushaka kugira ngo batwara child trafficking kushangana baguza ibintu bihajya abana ibiciye bineke nkebyo nangwa no guza abana benyine sama makuru ngoreka ngo rizuba ubwo mushija basa kuba yayisa his last njuka twata mwinaho muri mbar mwako gwahwireho nabaragadi bajyo mu gibeshongozi bagamba ya muziki bagamba bibeje byo kweshongora naci konka abire yabiro musiramu kahinduka yabo musiramu so akachenginga name yabo musiramu kandi kambagambe n'izina ya hindwire Segawa Kembera no kuri kutambure so tukacengire cyenyine ikiriho konka nugaga makuru agariho kandi nubwo kugenda nuvuga ariho nuga kutambura nkembere mu Uganda niyirarikiriza atakuba yafa kandi bayi mukwasire buno bashanke mbere umucome basa kubitabirije so bakamuhereza izine bakwita Rockman Ibrahim ko yahindure yazo mu dini y'abasilamu kandi eco kiresire na mnonga yaje ati music akagire kiri in fact yaje ati nyoti nkushaka kweshongora so think my blood word yo mu kweshongora wazo mu byo traffickinga ubane bishoba but anyway nabwo makuraga kusaturatinga and korabe wafase bo mukama kumuzeje nse no kwediye so na osi muganda wanje bayaze kumwita ha muri mbarara so it's sad story mwebare kusubscribe always be on Nkore Media TV for all training news Jabris. Yesaya Uganda so amakuru agagwaho nigoreka ngo Vincent Segawa kandi uguno mweshongozo wakutere cyeshongoro cyamane cya Balemedwa Okwekolera abasa kuba yafa kurugirira ryo go muhandi cyo bakwita Sean Musa kandi muhandi cya breeze.co.ug yagira ati amakuru agataka hamigwe ubwo Balemedwa Okwekolera atwira buzire kandi tudengwa asa kuba yafa so ngagira ngo abimukwano mwe n'abanywani be batuye mu muronda nkabata kubasa kumanya hari umugazo warugire yaje ati ubwo mukazi bakamukwata kandi bamwiha anankaye orphanage nigashi aho yabire nakwasagagize ibintu byo kureberera abana kandi bamukwata we n'abana bakama 50 babatwara ari mbuya barracks was taking care of abo yabe nareberera so bajya ngo bayo bamukomira mushaka kugira ngo batwara child trafficking kushangana baguza ibintu bihajya abana ibiciye bineke nkebyo nangwa no guza abana benyine sama makuru ngoreka ngo rizuba ubwo mushija basa kuba yayisa his last njuka twata mwinaho muri mbar mwako gwahwireho nabaragadi bajyo mu gibeshongozi bagamba ya muziki bagamba bibeje byo kweshongora naci konka abire yabiro musiramu kahinduka yabo musiramu so akachenginga name yabo musiramu kandi kambagambe n'izina ya hindwire Segawa Kembera no kuri kutambure so tukacengire cyenyine ikiriho konka nugaga makuru agariho kandi nubwo kugenda nuvuga ariho nuga kutambura nkembere mu Uganda niyirarikiriza atakuba yafa kandi bayi mukwasire buno bashanke mbere umucome basa kubitabirije so bakamuhereza izine bakwita Rockman Ibrahim
yahindura yazo mu dini y'abasilamu kandi eco kiresire na mnonga yaje ati music akagire kiri in fact yaje ati think ushaka kweshongora so think my blood word yo mu kweshongora wazo mu byo traffickinga uba nebishoba but anyway nabwo makuraga kusaturatinga and korabe wafase bo mukama kumzeje nse no kwedieso na osi muganda wanje baze kumwita ha muri Mbarara so it's sad story mwebare kusubscribe always be on Nkore Media TV for all training news. Jabris. Yes Uganda, we bari kuri program ekiwa abantu kimanya niyo sha just chillinga tukwasaga yamswaga promoter the number 1 kulubuta selector kulubuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani no za kukakasa ngo nina mani